Angeline Ndayishimiye ndayubaha yabonye izuba muri Mata 1976 guhera muri 2020 niwe mugore w'icyubahiro mu gihugu cy'u Burundi nk'umugore wa perezida. Ibikorwa bye bigenda bishimwa mu bice bitandukanye harimo no kuba muri 2023 yarahawe igihembo n'umuryango w'abibumbye. Numwe rero mu bagore b'icyubahiro, numwe mu bagore bakomeye cyane mu karere k'ibiyaga bigari ako by'umwihariko muri Afrika y'Uburasirazuba. Birumvikana nk'umugore wa perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ndayubaha cyangwa se umwite Angeline ndayubaha, ushobora no kongeraho Ndayishimiye kuko ni izina naryo riri mu byangombwa byiwe kuko ni izina ry'umugabo wiwe. Rero Angeline Ndayishimiye ndayubaha yavuye mu gisirikare muri 2004 ageze ku ipeti rya liyetona, nyuma yaje gutangira gukorera kompanyi y'ubwikorezi bwo mu kirere izwi nka Sobo Guy. Uyu mugore rero yabayeho umusirikare by'igihe cy'imyaka igera nko muri 6-7 ariko aza kuza kukivamo ageze ku ipeti rya officier rya liyetona. Hagati ya 2010 na 2012 yinjiye mu buyobozi b'iyi kampanyi ya Sobga. Iyi rero akaba ari kampanyi mu by'ukuri y'ubwikorezi bwo mu kirere ashinzwe mu by'ukuri aho yinjiye mu bayobozi ashinzwe ibijyanye n'abakozi cyangwa se imibereho y'abakozi, nyuma aza kugira ushinzwe imiyoborere n'imari, umwanya yagumyeho kugeza muri 2018. Gusa yanabayeho umukozi wa Air Burundi cyangwa se noneho ikompanyi y'igihugu cy'u Burundi ishinzwe n'ubundi ibigendanye n'ubwikorezi bwo mu kirere. Mu mwaka wa 2017 yatangiye umuryango uharanira amahoro yise Femme Intwari. Abanyamuryango bawo mu by'ukuri b'uwo muryango bakaba ari abagore banyuze mu gisirikare cyangwa se n'ubundi abapfakazi b'abasirikare b'u Burundi. Ubwo no kuvuga ngo ni abagore mu by'ukuri baba baragiye babura abagabo babo cyangwa se abagabo babo baritabye Imana ariko bari abasirikare. Mu mwaka wa 2019 yatangije umuryango wo kurwanya inzara haheriwe ku bana n'abapfakazi, aho ugenda ufasha mu bikorwa by'ubuzima, birumvikana uburezi no gutanga amahugurwa. Tariki rero ya 18 Kamena 2020 nibwo yabaye mu by'ukuri First Lady w'u Burundi asimbuye Denise Bucumi Nkurunziza. Muri Gicurasi 2023 yatorewe kuba perezida wa 10 w'umuryango w'abagore w'abaperezida muri Afrika AFLPM, maze bidatinze aza no guhabwa igihembo na UN. Uyu mugore rero mu by'ukuri uretse kuba mu by'ukuri ari yaranabayeho cyangwa se ari mu muryango w'abagore b'abaperezida muri Afrika, ariko n'ubundi hariya mu Burundi hari abagore n'ubundi bahari b'abaperezida babaye abaperezida hariya mu Burundi, nabo usanga n'ubundi bakunze kugenda bahurira mu bikorwa bigiye bitandukanye byo gukomeza n'ubundi guteza imbere igihugu, bigizwemo uruhare n'uyu mugore Angeline Ndayishimiye ndayubaha. Umugore ukunda kugaragara mu bikorwa byo gufasha abari n'abategarugori kwitabira amarushanwa y'ubwiza. Mu by'ukuri haba habereye ibirori by'amarushanwa y'ubwiza no gufasha mu guhangana n'indwara zirimo na malaria mu Burundi. We na perezida Ndayishimiye bafitanye kugeza ubu abana bagera muri 6. Imyambarire y'uyu mugore yakunze kugenda igarukwaho, bamwe bavuga ko yambara neza hibazwa waba amwambika. Gusa mu kiganiro yigeze kugirana na BBC yavuze ko ari we wimenyera imyambaro yambara. Mu gukura kwe kandi yatangaje ko yakundaga kugira isuku ndetse akanakunda cyane ibirebana n'ubuhinzi. Urukundo rwe na Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri rukaba mu by'ukuri rwaratangiye mu myaka abangaba bari bakiri mu mashuri. Uyu mugore yari akiri mu mashuri ndetse na Evariste Ndayishimiye n'abarimo asoza, aho umwe mu by'ukuri birumvikana umwe yavutse mu 1968 uwo ni perezida Evariste Ndayishimiye, ndavuga mu 1976, bivuze ko amurusha imyaka ijya kugera muri 9
rero hagati y'icyo kinyuranyo cy'imyaka kivuze ko ubwo Ndayishimiye Ndayubaha Angeline yatangiraga mu wa mbere primaire mu wa mbere w'amashuri abanza, uyu nguyu we yari arimo mu by'ukuri yinjira mu mashuri yisumbuye, byanatumye ubwo Angeline yageraga mu mashuri yisumbuye asanga noneho Evariste Ndayishimiye yaratangiye kugira gute kuba noneho yakora akazi mu birebana n'ubundi n'uburezi. Ahangaha rero ni naho bahuriye, Evariste yandika mu by'ukuri yandika uyu mu by'ukuri baje no guhura batangira noneho gusa nk'abamenyana, ariko Angeline nk'uko yabitangaje nta na rimwe yigeze atekereza ko ashobora kuzabana mu by'ukuri na Eva kuko yamubonaga nk'umuntu mukuru, ariko mu nyuma rero bagiye bakomeza kugenda bamenyana batangira noneho no gukundana, dore yuko ngo Evariste cyangwa se Perezida Evariste yakundaga kujya gusura kwa nyirakuru w'uyu mugore kenshi akagendera agahurira na Angeline yamuherekeza, rero bagenda barushaho kumenyana. Mu nyuma ariko intambara yaje kuza gutangira, Evariste yerekeza amatangira kujya kurwana, bidatinze Angeline nawe yaje kuza kwiyunga nawe kuri cya gisirikare cyari kirimo kirwana, ubwo rero batangira gukorana noneho banamenyana kurushaho, bose barwanira n'igihugu. Mu nyuma rero baza kugira gute kuba bashinga umuryango, barabana nk'umugore n'umugabo. Uretse rero kuba hari na byinshi byagiye bivugwa, hari byinshi byagiye bivugwa kuri uyu umubyeyi cyangwa se kuri uyu mugore, mu by'ukuri nanone umuntu ntabwo yakwirengagiza inkuru yavuzwe kuri uyu mugore ivuga ku birebana umugore wa perezida w'u Burundi Angeline Ndayishimiye ko yategetse ko Dushimirimana Protais umushoramari w'umunyarwanda wakoraga ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli i Bujumbura no mu bindi bice by'iki gihugu afungwa. Amakuru mu by'ukuri yagiye hanze ahamya ko Dushimirimana Protais yafunzwe mu ntangiriro umwaka wa 2025 afunganywe n'umunyamategeko we Ciza Felicien muri gereza ya Mpimba iherereye i Bujumbura. Gufungwa k'uyu mushoramari bikaba mu by'ukuri byarahujwe bifitanye ngisano n'ihangana ry'ubucuruzi sosiyete ya Dipro International Trade Company DTCO imazemo igihe na sosiyete y'umugore wa Ndayishimiye yitwa Prestige. Izi zombi zikora ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Tubibutse ko mu bihe bitandukanye kandi uyu mugore yagiye ahakana yuko rwose iyi kompanyi ya Prestige atariye. Ihangana ry'izi sosiyete zombi ryatangiye kugaragara cyane ubwo Burundi havugaga ikibazo cy'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, aho bivugwa ko Angeline Ndayishimiye yashatse kwiharira isoko. Umwuka mubi hagati ya Angeline Ndayishimiye na Dushimirimana Protais warushijeho gufata indi ntera nyuma yuko uyu mugabo atsindiye isoko ryo kugemura ibikomoka kuri peteroli muri ministeri nyinshi n'ibigo bya leta bitandukanye yagize Prestige y'uyu mugore w'umukuru w'igihugu. Ibi byahuriranye nuko ubwato bwari butwaye ibikomoka kuri peteroli by'iyi sosiyete ya Angeline bwafatiwe muri Tanzania kubera kunyereza imisoro. Icyemezo cya Tanzania cyo gufatira ubwato bwa Angeline Ndayishimiye benshi bemeza ko kinafitanye isano no kuba Perezida Ndayishimiye yarambuye uruhushya sosiyete yo muri Tanzania Interpetrol uburenganzira bwo gucuruza ibikomoka kuri peteroli i Burundi. Ndayishimiye yabikoze kugira ngo ahahire mu by'ukuri isoko, mu by'ukuri aharira isoko cyangwa se aharirire isoko umugore wiwe. Kuri ize yavuga ko Interpol yahagaritswe i Burundi. Interpetro yahagaritswe i Burundi ari ya Jakaya Kikwete wahoza ayobora Tanzania, aho ayifatanyije n'umuryango we nyakwigendera Pierre Nkurunziza wayoboye mu by'ukuri n'umuryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wayoboye u Burundi. Dushimirimana Protais n'umunyamategeko we bafatwaga muri Mutarama mu by'ukuri 2025 bafatanwe na Bera Mukunzi usanzwe ari umufasha wa Dushimirimana. Mu by'ukuri nguko rero ibyo nabyo byagiye bivugwa kuri uyu mugore, aho mu by'ukuri bivuga ko bafashwe n'urwego rushinzwe iperereza mu Burundi CNR babasanze ku cyicaro cy'isosiyete i Bujumbura. Mu itangazo Vice President w'u Burundi Prosper Bazombanza n'intumwa nkuru ya leta Leonard Martin
Manirakiza bashyize hanze bavuze ko Dushimimana Protais yakurikiranyweho ubucuruzi mu by'ukuri butemewe bw'ibikomoka kuri peteroli. Amakuru mu by'ukuri yagiye hanze agaragaza ko inzego z'iperereza zabuze ikimenyetso na kimwe cy'ibi byaha uyu mushoramari ashinjwa. Umugore wa Ndayishimiye yategetse ko umushoramari Dushimimana afungwa ushinja kuba inyuma y'umugambi watumye ubwato bwe bufatirwa mu by'ukuri muri Tanzania. Kugeza ubu amakuru mu by'ukuri yakomeje kugenda ajya hanze nuko mu by'ukuri aba bombi mu by'ukuri bakomeje kugenda bafungiwe hariya. Ibintu rero bitakomeje kugenda bigira gute, bitakomeje kugenda biba byiza mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ngaho nguko rero twe tuvuze tutireka tugaruke ku mateka y'uyu mugore. Urumva ni umugore wabaye umusirikare haza kuza kukivamo yinjira mu bigendanye n'ubucuruzi bwo mu kirere bw'ikorezi bwo mu kirere. Mu nyuma rero haza no kuza gutangiza imiryango itandukanye igenda ifasha mu buryo bumwe cyane ubundi, ariko rero nanone akaba no mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli nubwo yagiye abihakana mu bihe bigiye bitandukanye, ariko byagiye bikomeza kugenda bivugwa. Ngayo nguko rero turabashimiye kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Imana ikomeze kubarinda. Twizere ko bamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.